Oče milosrdni, dopusti da oni koji slušaju i slušaju, ali ipak ne razumiju, ovaj put čuju tvoj glas i shvate da si ti sveti nad svetima. Otvori oči onima koji vide, ali nikada ne prepoznaju, da ovaj put vide svojim očima tvoje sveto lice i tvoju slavu. Takni svojim prstom njihova srca, tako da im se srca otvore i da spoznaju tvoju vjernost. Molim te, Oče pravedni, i tražim od tebe sve ovo kako bi se svi narodi obratili i izliječili kroz rane tvoga ljubljenoga Sina Isusa Krista. Amen.